Oras baju pak kita mesti rap do tahu di channel peronangan jangan di video sehari tabay maju video film Batak reaction ate ima film Batak na perjulu sehari na ya do tahu syuting mabay film Batak mga lawak Batak ima nanong di channel anak pakat omak perjulu sehari do tahu tiki jala bolu iso tiki terus terang tarok to do biya bolo songon hata sonari ima de dokon na dikte kanate alana baya ko kanguma odo pitiki parjulu do tahu kan itu syuting kami di salah satu warkop nadong di sekitaran Setiabudi Medan rame muse warkopi di jolnya jol motor isi mana so taruh to kanate isi tas songon ma video itiki film pertama na wek kami asar pak menutup kita main nate. Jadi rak manuntum mahitate judul dipilih mau Jabar si bayi susar nilai positif Jabar nautik di adat Batak songono mau cerita anak asar pak menutup kita teh. Oh, napis tak. Kau berangkat malu tuh ke baru nih. Angkat. Rupa saling bersuga teh. Buka masuk YouTube ni si otangi juga. Anak pakati. Gudang du si berak ke besar medokka tau. Udah piga. Bah, betul je boleh bayar 2 bah. Di sepatu kita. Jadi Hollandisin stok kini tiki morso salah 2 hari marang tu 2 hari mengulang marai asal buaya teh warna pe ala pe mula udah kan telanjut ada. Yo. Itu dulu yo. Dang bu nang maru aro. Aro bang. Di mulu be. Emang lo tujuan itu pasti? Pesta berdua ayah. Nih berarti nih pakai baru hita jalu. Isi berek udang berek kui. Nih yang ini hai dah pasang itu betul. Adang berek kui. Narai minum tua ke urusan apa lah? 11 tua pedang boy diberi. Asing mau jadi bulu ni. Adang ngarung pembendeng. Soalnya berek pesta. Adang berek kui. Lalu ngabang sana. Isong iya. Adang berek kui. Bertawa bang ya. Biarpun aku lama di tanah Jawa tapi ngertinya aku adat Batak. Apa mulut tu suri sama? Lalu ngabang sana dengar dong. Lalu ngabang. Lalu sana. Boleh habis lalu urut kau bah. Entah apa yang merasuki ibu. Jadi perlu foto nanti ini bolo dong aku na adu acting ini saya tong dong marga marbud ya ada ison cerita na kami abang adik matto. Jadi memang cerita fiktif do. Ale siarong dosong di halak kita kan akan apa dong itu moldo murohana kan bolo bisa ulah kan ale bolo gue nak tabada makar wasong ni ate sunang marong di tas salut nasong kan dan juga saya menonton nanti. Rame do kan urang 2 kau jam mering sih kan anak tiki mana ber kemudian belakang ini anak tiki song trok to kan dik kan Jadi sono ada prak. Dingga nomor dahulu ni. Jadi balgano di lepa morotai upe tulang. Jadi oma bagian Jabar udah. Cek tukar madu jatuh. Balgay na mana di len jam bertutulang ale orang 2000-an mah. Nah lo korupsi bawah. Naripe durung-durung di korupsi bawah do. Kudu petakas do bawanan. Ya halo Pak. Kalau korupsi do kerejo nih. Aku tahu ini nak orang di kau dalam begini. Aku ada uang. Itu kenapa balgano di len jam bertutulang. Jadi lah 2000-an mah. Tuau. Khusus pun jual bang. Sedia ro di len sana. memang balgado memang. Jadi maksudku sangat dia. Kamu kena ke 100.000. Kamu ke motor tuh. Oh lo sianan sedia ro bos 1-2.000. Sebagai situ lo. Di gurih ada situ dulu gua. Masa kursi. Nah, sebagai situ yang nanti kadang mesti korupsi. Holan ada di Jabar kan masuk akal dan haram sama ni. Kita lanjut pada.
situ apa ho orang yang membuat durung-durung itu ho tu kira ho. Durung. Oh lo ya dalam membuat durung-durung itu kan cara subuh tu ho sangut dia ho. Ih sama dokter. Angau bawa tahu sangut dia ho lo korupsi do karejom. Jelas ho. Jadi, nang dihoy. Asal tu abang mau di Jawan keras do urusan. Apa yang makin iki ho? Metro Mini, ada kan laku Metro Mini kan. Yang ada kan foto abang di sana. Keras do di Jawan. Foto di Jakartaan. Aduh makin ini aduh. Eki makin iki. Situ aduh. Foto tik mah dihoy. Pokoknya ima jambarmu. Mati sudah. Mancis pe di parar. Abang korupsi do karejom. Lawas ya non. Musik andalan yang pakai abi musik andalan yang pakai Sono udah mangi. Udah kukian dan memang natu ada seri bokal lagi. Pitu mah ulus si buah natu sih. Oh tuk, anu mah tuk telepon tuk kena emang dah. Lagi dong nih tu jauh nih tamu nih emang dah. Oh lamang. Oh lo. Oh lamang. Telepon pun tuk kena emang lah. Horas. Oh lamang horas. Horas bang. Horas bahasa dia mu. Sok coba mengganggu coba. Biasa memang cek jam. Ada nih cuk. Tersebut dia wah mesti nomor dalan nih ono. Nomor dalan itu kamu terus sama. Gua na pakai hapus terus toba. Oh. Sono na gua. Minta tolong Joni atu tuamu jo abang jo. cuma tung siru kan Kamu sebagai sodok raja huta. Kan ngau to terus mangalu-ngalu do tu ala amang. Iya hadung sih. Menurut aku tuh siap. Song non. Nah huro musen wae ngon. Terus saliro. Lah 2000 lah ni mah tu au jamber ni tulang. Jadi setiap por pemilik kini. Song non muse. Song dia do muse. Oh merpikir song dia do tulang song non. Maksud tu song non. Song non mah jamang. Song dia do muse na haroro mu na boy ro tu sok kamu tipak kamu na 200 son. Song dia do muse amang. Pawa toro kamu mah jolo. Oh ndak kon kon ni mana goreng jamber lean ali 2000 masa tu au. Dan maksud tuh jabaran jabar ni tulang. Jum terakon si Jo. Harga yang sebagai bang. Songno namang. Oh lo. Kedua rena lewat birenami marpesta di Baka Baru. Oh. Kami masih jalo tulang. Oh lo. Memang belgaru jalo kami. Ah ima belga kan. ini kan aparat si Marbun nih si Marbun itu ngamang asal dipoto. Daong nusukun belga duin nale 2000 masa tu haus. Sungguh dia masuk ni amang. Memang serong nusungnya karena marah-marah nggak ti mau nunggu ruhana saya jauh-jauh tapi lanjut mau si mana nonton dah maksud tu sonon mai lau marpesta amangon hamu naikkan nama rahama rasa ngau lo skongkol hamu na duon dak sonon begitu sonon hamu joma jauh gawekel hudo wekel hon namon alani muruku sonon dua mang haroromuna tu songo dia kurang luhat tu si songo non tidak kok kamu nak tingamang na lahung pesta Allah lahung pesta tu kabar kamu di si masuk tulang si jalo upa tulang oh siapa ngopak ngomas si upa tulang ni ngomas si jalo turun nagok oma turun nagok na di jalo kamu bagi dua kamu nuaing songo di do nuaing dang on hulu bagian di mana namon oh di dok ni mana gurang do di len tu jabar ni tulang ali sa matuaw na 2000 orang do tapi ngau lo di korupsi bawon maksud di gare jape durung-durung di ahon si matoy dah ada sintu jelas do mamang songna mamang mulai itu si pata olo mostuk ni hatoro tekel hon sebenarnya olo dola ni murutna tekel hon mekel pe noaeng kurang batu si noaeng sungguh dia masalah muna asa talurusan am do marah layak do 2000 songonon tu tulang na songna mai nasodoh hamu tu ulau ni memang udah dohot perlu di sana baca lagu ini tong oh lo ada orang bere-bere di sosial saya do bere ni saru ka doton mau lo na huboton ngabal gawon mau lo na huboton ngabal gawon di jalo hamu balga ma 2000 nunga
nunggu balgado jalo hamu. Jajan ni anak tepedang cukup pon. Lo sekolah orang nongkos na pe ngawurangon. Songro dotong. Ido si patah hita akka na marpucuk rating marbungan retua na marhamarangki mardok. Pas itu. Olon korupsi lurah. Pas di Raja Hulu. Songonon tikinala hamu tu si sadia ma di jalo hamu. Upa tulang. Memang balgado dilihat. Ah, balgain na kan? Ujalo hami do 700. Oh, adong do di jalo hamu mar 300. 500 sa matua 2000 Bigi hamu itu bang. Ah. 300 di jalo hamu na. Jadi di pas hatamu ma tu anggi muna Nyon. 2000 hasahatan. Nung malgamon las Muhammad Jaloy. Niku teh ya mina muruk-muruk. Oh, Budang jual di kuri muruk gimana? didokon ho balgado jabar ni tutulang ali sama 2000 na usuk kuntu dia hepeng kid beko wajib dikorupsi ho kan. Oh, soalnya do kurasa yang mulu salah au masih paling karet kita dangin. Sipak kamu maju. Mula menurutmu na akka donga penonton isi do sebenarnya salah si abang nanomang na anggina. Alin ang pusong ni tahu di maju si menonton nanti. Amang, sakku kamu maju lo. Saksi pak kamu maju lo. Maju. Asa, tapadeng dan. Kata kita. Nggak soalnya deh. Nggak dapat tahu seminar na salah paham do kurasa kamu akka namar hamarang gitu. Dan nasa salah paham sebetulnya memang Solusi. abangon bro nah. Bagaimana maju amang? Ah, Nurut nak king mulu kelon ima tadana murku. Bagaimana maju amang asa tapatigor. Asa denggaki hamu na akka kamar dong sebutuha tarlu mobi na dong saboltok. Na soalnya deh. Pidama di boka muna tusad dongat tubuh muna namarulaw ni. Gudang amang. Gara-gara rasa hera do sudi akaluluan na toropi. Hera nung gudang do hami si parbo. Nah, ima. Adong hira-hira oh lo malu disalkan dah buat songoni. ima tong asa langsung hatus. Adong hira-hira 30 halat di boka muna tu sih. Bahasa mobil mah sinabung. Sa mobil sinabung berarti sekitar mar 70 halat adong Kurang lebih. kurang lebih 30 halat. Berarti mulu nakingan di dokon di jalo 300.000 amang. Ngapas bisa hati itu hasatan na. Nah, bagaimana mudo? Ngasa hati itu hasatan na. Jimulo na soppe na dilihat tuhamuna. Las marohamuna. Las marohani badamuna las matong rohani itu dimuna majalosa. Jadi itu memang tutu ate bolu akka jambar-jambari dang alani gudang nakandang alani gudang otikna. Yang penting saat tu hasatan na. Ini lah penting. Ang guning kami maro gudang do. Lang na marara ang warni kan. Lanjut masih deh. Tanya kok kamu ngapas beon. Ni 2000-an. las marohamuna. Ay mulo sebenarnya ikut selalu do mangingil kita tulang tu bereta ikut selalu di kubalgata jalo. Alay las maroham. Las marohamuna. Tanya kamu tu julon nyare asa anggiat kinarohni pasu-pasu muna. Bajak ko badan do pertudian di beri munai. Asa tuwa lak tubuk sikor na sida julon purba tua. Tuwa anak tuwa boru. Dongan na sida sa rumah tua. Asa wo itu julon nyare lam dipasangap lam dipajagar kamu akka tulang na. Jadi ide sada si donokku tu hita akka dongan naposo generasi penerus hita akka bangsa Batak. Molo tunggu tik Yo de ba akka puda no manake. Turun mo itu sudut na po sa tibasa perlu tabo tu tujuan nere langi tak membigi mitala talun jumse. kita jalok ka Jabbar di sada-sada ulaon unok tormana rita hita tapar saulihom may. Molo tik ta jalo berarti torop akka dongat tubuh. Hasahatan ni ngapas tibalga hasahatan na. Alay ala torop dongat tubuh ta mga dopi ulaon ni maparsaulihon. Sa matu hasahatan na molo geleng pe sa tu hita bilangan na. Balgamay pasu-pasu si pasahatot ta tu beretay tu pamurotay. Ido sada si pangidok kuda ba. Unang gue marsi gulut titan yan ikut si balga Jabbar. Mulu to hobi sa daulaon. Adong Jabbar ning dise balga seneng mangidu balga. Senang mangidu balgamon, senang mangidu. Senang mangidu balga unang manyam berbada yang kana belungat tubuh bolan alani otik manang godang geleng manang balga kapar parjabaron di parada tu nate. Atas ni matong pesan ni film dowek kami. Dalam juga musida. Balga sing mangigil. Hape sebenarna molo ning balga ta jalo holak kita la tu ulaw ni asa holak kita taruli asa dihita sudi hasahatan na. Jadi ima rupani hasahatan ni hepengona mang si 2000-on naung balga may parsahuliok kamu may las marohani badam muna uli nang rohani itu diguna ate amang ate Olong. oh la jalan it
nungu marsi patakasan marsi palinggana mahamu namar haha maranggi ate marsi jalang mau tutup kamu bang saringkan Minta maaf mau bang, salah mau di sini. Gitu. Jadi aku tuh kan tentang korupsi, unsur yang dokokon dan korupsi, fitnah deh. adong dulu BG di Oh, niyan. unang gitong iba terus sa ngutong to ma tinggal mo jauh marsi jalangan johir na sosialis ni ruamo do bereng Salah mau. Jadi isong ni macam dah, aku ning lapa pidakor kudu beba. oh Apa yang menjaga warkop bang? oh Bang, dah. perjuangan Mati. ya bang poros tinggal mempersiapkan nanti oh lo Jadi isong ni mati, pilih na para juno kami ya naray dak bulso sara bulus sa bolas mga bulus sa 10 210 siya don. Mala tema dia mo emang inang do sa na kalungan ng untuk video natin. Dukung kamu terus dukung kamu channel ini marhite klik subscribe do tombol lonceng nila. Mala tema inang oras.